Hojik ngahaki mamangda Pukhao da kuki singna lambi semjilakle Erang thokhre haina social media singda video thaganarakle. Ngasi phawba thiba khangduna leirakpa CH Amunao Maitei ngasi singdonda asiba haksang oina phangle haide. School Kudimakta class 3 dagi hauduna curriculum da AI yawhalagani haide. Ministry of Education ki makhada lairiba Department of School Education and Literacy na laukiba warap ki matungina AI MCT Artificial Intelligence and Computational Thinking ase School Kudimakta class 3 dagi hauraga curriculum da yawhalagani haide. AI MCT ase tungda lakadaba education ki tangai fadaba masak ama oire maramaduna state amasung union territory sing yauna CBSC, NCERT, KBS amasung NBS ke curriculum da yamna magul leiba ama oina yahannabugidamak NCFSC National Curriculum Framework for School Education 2023 gi mijang makhada consultative process amagi khuthangda honaragane haina Union Government gi Education Ministry gi Secretary Sanjoy Kumar na phongdokhre Mana haiki mi kharana table dagi puthorakpa artificial intelligence asi asumba oiroi AI NCT asina tambibagi maong wakhal khanba amasung takpibagi maong da hena mapangal kan khadhalagane masina miyangbi afaba thabak singda artificial intelligence sajinabagi thabak hena pakthok chawto hangadawribani khongthang asi hawbada ngairi adubu technology asi foundational stage class 3 dagi hawraga original oina Sizina halakadabati aruba problem khudimak solve tawba ngamgani hiramasiga mari lenana thasagi kunga mapanda stakeholder consultation ama pangthokre hairiba mifamadu da CBSC NCERT KBS NBS amasung external experts singsu sarugya hanki CBSC Central Board of Secondary Education na AI NCT curriculum semnana bagidamak IIT Madras ki Professor Kartik Raman na chairman oiba expert committee amasu semkhre Ministry ki Department of School Education ki Secretary Sanjoy Kumar na hai education da AISC basic universal skill ama oina laugadabani curriculum ase broad based inclusive amasung NCFS 2023 ka chanaba moongda semgadabane aikhogi thabakti policy semba ama oina honglakli basing asiga chanaba mahai pinaba honaba duni haike mahana makhata na hai teacher training amade nistha teachers training module yauna learning teaching material amasung video based learning resources asina curriculum asi thabak oina pangthokpagi yanglan saru oigadawribani NCFSE gi makhada coordination committee amagi khuthangda NCERT amasung CBSC asi puna thabak tawminaba mathau tai masina magul leiba mahi piba ngamgadawribani aikhogi tangai fadabagi matungina khongthang asi lebaki amasung malam gi thakta neinabaga loinana international oiba miyang thamgadabani haina sanjoina phogdokhe Commando Personnel Mapan gi mthakta charge order takhre Session Judge Imphal East na kumja 2009 gi May 24 da Lamlai Police Station ki manung chanba sabungkhok amasung Laikot Village ki marakta thokiba sasinaba khothokna bane haiba thodokta Elangbom Kiranjit kauba ama laikhidaba thodok mari lenana Manipur Police Commando Personnel Mapan gi mathakta charge order takhre November 24 da charge frame tawnaba matam lepkhre Thobal District Police Commando amasung Kolomdoi Suba Assam Rifles ki apunba team ama chenaba 2009 gi May 24 gi ayukta thokiba sasinaba khothoknabagi thodokne haiba amada Elangbom Kiranjit laikhidabane case adugu mari lenana hawkibo October 13 da hearing chatharba matungda reserve tawraga thamlakhibane haide case adugu mari lenana CRPC ki section 197 gi makhada prosecution section ga loinana charge sheet adu CBI na commando person mapan matam adugi Zamedar Holal Hawkip Sahini Putaru Apokpa Thongkulun Hawkip More Ward number 7 Kamaidun Kamai James Sahi Kuntraga Nipan Apokpa Ibohal Kaikhu Kabui Village Laisam Basanta Singh Sahini Fumathoi Apokpa Bihar Singh Pangai Yangdong Hawaijam Naba Sahini Fumathoi Apokpa Laikhidraba Kesori Kaksing Wairi Thongam Laikai Darsu Mohol Sakhil Lamkang Sahini Fumathoi Apokpa Bardamar Thamal Korem Tantang Moses Maring Sahi Kuntraga Taru Apokpa Tantang Korung Maring Langol Village Sarto Tiken Kom Sahini Fumathoi Apokpa Jiten Mantak Village Amasung Mangtilal Wi-Fi Sahini Funitoi Apokpa Laikhidraba Ngamjan Thong Kamu Singh ne haide atopa accused ani aduna Kolomdoi Suba Assam Rifles ki matam adugi Major Ansman Badoni amasung matam adugi Naib Subedar Gobind Singh gi mingsu charge sheet ta hablakhi haide adumoinamak CRPC ki section 197 gi makhada
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ prosecution section central government issue ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ cognizance ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ prosecution section ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯄꯥꯔꯁꯟ 7ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯕꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯆꯜꯍꯟꯅꯕ ꯄꯤꯑꯦꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯍꯟꯅꯕ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯍꯤꯠ ꯁꯔꯚꯣꯄꯔꯤ ꯁꯪꯒꯊꯟꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯣꯍꯟ ꯒꯤꯔꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯒꯋꯥꯒꯤ ꯃꯦꯠꯒꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯣꯍꯔꯤ ꯄꯔꯤꯀꯔ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ 38 ꯁꯨꯕ ꯁꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯁꯣꯍꯟ ꯒꯤꯔꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯒꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯡ ꯖꯨꯗꯣ ꯀꯥꯔꯥꯇꯦ ꯇꯥꯏꯀꯨꯟꯗꯣꯗ ꯎꯁꯨꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯂꯕ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯔꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯒꯦꯝꯁꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯆꯜꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯒꯤ 150 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯀꯦꯚꯥꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯝꯈꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯀꯦꯚꯥꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯊꯥ 53 ꯆꯪꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯣꯠ ꯇꯟ 15,000 ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯇꯟ 1,900 ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯃꯤꯇꯔ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ 50,000 ꯆꯪꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯔ 132 ꯋꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕ 15,000ꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯤ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯒꯤ 150 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯗꯀ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯦꯛꯇꯥ ꯅꯒꯔꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯁꯦꯂꯨꯠ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ CAPF ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯒꯦꯂꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤꯁꯤꯡ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯀꯦꯃꯦꯜ ꯀꯟꯇꯤꯖꯦꯟꯠ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯥꯏꯀꯜ ꯁ꯭ꯇꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯁꯨꯔꯖ ꯀꯤꯔꯟ ꯇꯤꯝꯅ ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯣ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 1ꯗꯒꯤ 15 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯔꯚꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯜꯆꯔ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 15ꯗ ꯐꯣꯛ ꯑꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃꯗꯤ म्यूजिककी तोङान-तोङानब थौरमसिंगना लोइसिनगनि हाइदि पेरेड असिना लेबाक असिगी नहासिंगदा यूनिटी पुरकनबा अमदि सरदार पटेलना लेबाक असिगीदमक्ता मंगलम्बा मंगलान अदु मंगफावना हन्नबगी वखलोन पुरकनबा पांदम थमले हाइखि।